ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо дар студия Умед Мирализода. 16 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат раиси ҷогоркӯҳ кенеши парлумони ҷумҳурии Қирғизистон Нурланбек Шакиевро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистону Қирғизистон дар соҳаҳои барои ҳарду ҷониб судманд, аз ҷумла робитаҳои байни парлумонӣ баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки Тоҷикистон ба рушди ҳамкории гуногунҷанба бо ҳамсояи наздикаш Қирғизистон аҳамияти хоса медиҳад. дар ин зимн таъкид гардид, ки дипломатияи парлумонӣ метавонад дар пешрафти ин раванд нақши муҳим бозад. ба фаъолияти гурӯҳи дӯстии байни парлумонӣ, табодули таҷриба ва дастгирии ҳамдигар дар арсаи байналмилалӣ ба воситаи парламентҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. ба рушди ҳамкории Тоҷикистону Қирғизистон дар соҳаҳои афзалиятноки тиҷоратӣ, иқтисодӣ, нақлиётию транзитӣ, бахши агросаноатӣ, инчунин обию энергетикӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. тавсияи ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳангию гуманитарӣ ҳам аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба тақвияти ҳамкории ду кишвар дар чорчӯби сохторҳои бисёрҷониба, бахусус Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони ҳамкории Шанхай ва Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ сурат гирифт. идомаи ахбор. 16 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе меҳмонхонаи панҷситорадори Краун Плаза Душанберо бо маркази бузурги тиҷоратӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 16 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе меҳмонхонаи панҷситорадори Краун Плаза Душанберо бо маркази бузурги тиҷоратӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд, ки ин маркази бузурги бисёрфунксионалӣ аз ду бино иборат буда, дорои меҳмонхонаи 20 ошёна ва маркази тиҷоратии 18 ошёна мебошад. ёдовар мешавем, ки 4 сентябри соли 2019 президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз мавзеъҳои зебоманзари пойтахт, кӯчаи Низомии Ганҷавии ноҳияи Сино, дар соҳили руди Лучоб бо гузоштани санги асос ба сохтмони бинои бисёрфунксионалии баландошона оғози расмӣ бахшида буданд. зимни шиносоӣ бо шароити кору хизматрасонӣ дар ин иншооти замонавӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки меҳмонхонаи панҷситорадори Краун Плаза Душанбе аз 124 ҳуҷра, аз ҷумла як ҳуҷра дар ошонаи 15 барои меҳмони воломақом бо масоҳати 260 метри мураббаъ, 34 ҳуҷраи люкс, 30 ҳуҷраи ним люкс ва 59 ҳуҷраи стандартӣ иборат мебошад. дар маҷмӯъ меҳмонхона барои 150 мизоҷ дар як вақт имкони будубошро фароҳам меорад. баъди бунёди иншооти мазкур аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ 150 кас соҳиби кори доимӣ шуд. имкон аст, ки дар меҳмонхона 200 нафар бо кор таъмин гардад. аксари коргарон дорои ихтисосҳои хизматрасониву меҳмондорӣ ва донандаи чанд забони хориҷӣ мебошанд. сатҳи баланди донишу омодагии кормандон имконият медиҳад, ки ба мизоҷон хизмати баландсифат расонда шавад. маро тавассути озмон ба кор қабул карданд ва ман имконият дорам пас аз дарс ба меҳмонхона омада кору фаъолият намоям. пеш аз ҳама ман супосгузории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам, ки ба мо баринҷавонон имконияти кору фаъолият карданро доданд. фаъолияти кори ман дар соҳаи меҳмонхона аз солҳои 2010 оғоз шуд. таи солҳои охир дар хориҷи кишвар кору фаъолият карда ва имрӯзҳо ман ба ватан хушбахтона баргашта соҳиби ҷойи кор шудам ва боиси ифтихор аст, ки дар чунин меҳмонхонаи замонавӣ ҳамчун Краун Плаза бо ҷойи кор қабул гаштам ва ба мардум бо он таҷрибае, ки дорам хизмат мекунам. мавриди зикр аст, ки дар рафти корҳои сохтмонӣ 400 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори муваққатӣ ва маоши хуб
таъмин гаштанд. мувофиқи лоиҳа масоҳати умумии бинои бисёрфунксионалӣ 118 гектарро ташкил дода, фармоишгар ва лоиҳакаши он ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Elite Stroy Service мебошад. корҳои лоиҳакашӣ бо ҷалби мутахассисони хориҷӣ ба анҷом расонда шудааст. меҳмонхона бо ба инобат гирифтани унсурҳои миллӣ ва муосири шаҳрсозӣ бунёд гардидааст. бо завқу салиқаи баланд ва бо истифода аз санъати баланди меъморӣ, оро ёфтани дохили бино, ҳуҷраҳои хоб, роҳраву макони қабули мизоҷон иншоотро зебову диданӣ намудааст. дар дохили бинои бисёрфунксионалӣ марказҳои хизматрасонӣ, фароғатӣ, ҳуҷраҳои корӣ, 3 тарабхона, толор барои зиёфатҳои расмӣ бо 150 ҷой, 3 қаҳвахона, кошонаи ҳусн, ҳавзи шиноварӣ, толори варзишӣ, синамо ва ғайра пешбинӣ гардидааст. дар ошонаи дуюм толорҳои конфронс бо номҳои зебои Душанбе ва дигар марказҳои маъмурии шаҳрҳои кишвар номгузорӣ шуда, инчунин макони баргузории вохӯриҳои сатҳи баланд омода гардидааст. соҳибкорони ватанӣ аз 1 июли соли 2023 ба муҳлати 20 сол бо ширкати Intercontinental Hotels Группи Лондон таҳти бренди Крон Плаза шартнома ба имзо расонда буданд. дар ду қабат таҳхонаи бинои меҳмонхона, таваққуфгоҳи зеризаминӣ барои 100 нақлиёт ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасони техникӣ сохта шудааст. иншооти бошукӯҳ дар доираи тадбирҳои созандагиву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни фархундаи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёд гардид. аснои шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои меҳмонхона президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба услуби кори меъморон ва сифати корҳои сохтмонию шароити фароҳам гардида баҳои баланд дода, сохтмони чунин иншоотро дар шароити имрӯза муҳим арзёбӣ карданд, зеро шумораи сайёҳон ба кишвари мо сол то сол зиёд мегардад. дар маркази калони тиҷоратӣ ки аз 18 осиёна иборат мебошад, барои доираҳои васеъи соҳибкорӣ шароити муосири кор фароҳам гардидааст. аз ҷумла аз осиёнаҳои 1 то 8 идораи маъмурии ширкатҳо ва дар осиёнаҳои аз 9 то 18 дигар ҳуҷраҳои корӣ ҷойгир карда шудааст. баъди ифтитоҳи маркази тиҷоратӣ дар ин ҷо барои 100 нафар ҷойи кори доимӣ ташкил гардид. иншооти мазкур дар доираи нақшаи генералии шаҳри Душанбе бунёд гардида, дар рафти корҳои лоиҳакашӣ тамоми инфраструктураи шаҳрсозии муосир ба инобат гирифта шудааст. бо сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин иншооти баландошиёна дар баробари муҳайё гардидани шароити арзандаи хизматрасонӣ ҳамзамон ба пойтахти кишвар зебогии нав зам гардид. бунёди гулгашти зебо дар назди меҳмонхона ба ҳусни иншоот зебогии дигар зам намуда, хоса шомгоҳон ин макон дилкашу назаррабо мегардад. ҳудуди он бо чароғҳои ранга зиннат ёфта, барои сайру гашт ва истироҳати мизоҷон дар ҳавои тоза шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. баъди шиносоии пурра бо шароити кору хизматрасонӣ дар меҳмонхонаи Крон Плаза Душанбе, пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватандӯст барои ҷавобгӯ ба талаботи меъморию шаҳрсозӣ бунёд кардани иншооти муосир изҳори сипос карда, онҳоро ба риояи меъёрҳои баланди соҳавӣ, одобу рафтор ва суннатҳои баланди меҳмондории миллӣ ва дар сатҳу сифати баланд ба роҳ мондани хизматрасонӣ ҳидоят намуданд. тоҷикистон дар лаҳзаҳои сангини ҳаёти мардуми афғонистон бо кӯмаки башардӯстона дар паҳлӯи ҳамсояи бародари худ қарор гирифта, рамзи бародарӣ, ҳамбастагӣ ва инсондӯстиашро таҷассум намуд.
این یوری‌ها که با کاروان پرباری ماشین‌های بارکشانی روانه گردید از 24 نامگویی محصولات مواد ضروری عبارت بوده به ضرردیدگان شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار رسانیده شد. اسماعیل صاحب نظریان و معروف عبدالله گزارش می‌دهند. با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کاروان کمک‌های بشردوستانه به مردم برادر افغانستان که بر اثر سلسله زمین لرزه شدید خسارات زیاد جانی و مالی را در بر داشت رسانیده شد. این کمک‌های بشردوستانه که با مقصد برطرف ساختن عاقبت‌های آفت طبیعی و دستگیری مردم آسیب دیده روانه گردیده است، طبق ترتیب مقرر گردیده به مرکز قبول کمک‌های بشردوستانه در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار انتقال داده شد. با در نظر داشت مسافه و شرایط راه، زیاد بودن حجم کمک و تعداد ماشین‌ها، در همکاری با سفارت حکومت جمهوری تاجیکستان در کابل و مقامات دخلدار افغانی، بارهای کمک در بندر شیرخان با دیگر واسطه‌های نقلیات بارکشانی شرکت‌های افغانی گذرانیده شده در چند مرحله به مکان تعیین شده رسانیده شد. طبق نظام معین شده در نوبت اول محصولات غذایی، لوازمات ضروری روزگار، مسائل ساختمانی و مواد سوخت به کمیسیای مخصوصی قبول و تقسیم کمک‌های بشردوستانه افغانستان سپاریده شد که آن به طور هدفمند و عادلانه میان اهالی ضرر دیده تقسیم کرده می شود. در مراسم رسمی سپاریدن کمک‌ها هیئت حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده شهادتنامه رسمی تصدیق کمک‌ها را به مسئولان کمیسیای قبول کمک‌های بشردوستانه افغانستان تقدیم کردند. هنگام سپاریدن کمک‌ها نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار همدردی و تسلیت خلق تاجیک را به مردم مصیبت دیده افغانستان ابراز نموده تاکید نمودند که این اقدام با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده. هدف از آن تامین نیازهای اولین درجه ضرردیدگان، برطرف کردن عاقبت‌های زمین لرزه و فراهم آوردن شرایط ضروری برای زندگی آسوده آنها می باشد. با صمیمیت از این اقدام بشردوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان استقبال نموده از دستگیری و همبستگی برادرانه مردم تاجیک اظهار سپاس کردند. آنها ذکر کردند که چنین کمک‌ها نشان روشن دوستی و همسایه‌داری نیک بوده، ارزش‌های والای انسان دوستی و مردم سالاری رهبریت عالی تاجیکستان را تجسم می‌نماید. در این روزهای سنگین و وزنینه که مردم افغانستان بر اثر زمین لرزه شدید تلفات جانی و خسارات بزرگ اقتصادی را از سر می‌گذرانند، حکومت جمهوری تاجیکستان همچون نشان برادری، انسان دوستی و همسایه‌داری نیک کمک بشردوستانه خود را ارسال نمود. این کمک‌ها که از محصولات غذایی، مسائل ساختمانی و دیگر لوازمات ضروری روزگار عبارتند، برای عائله‌های آسیب دیده و به سرابان مانده خیلی مهم و سری وقتی می باشد. از این رو از نام مردم آسیب دیده افغانستان منتداری صمیمی خود را به مردم تاجیکستان و رهبریت محترم عالی آن می رسانیم. هیئت حکومت جمهوری تاجیکستان همچنین از محل زیست موقتی ساکنان ضرردیده ولایت کنر بازدید نموده با احوال خانواده‌های آسیب دیده از نزدیک آشنا شدند. در ملاقات‌ها همدردی و تسلیت خلق تاجیک رسانیده شده تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه در پهلوی مردم افغانستان قرار دارد. څلور زخمیان دي
او 4 شهیدان دي. از فامیلم 4 نفر شهید شدن از اثر زلزله‌ای که در اخیر رخ دادن و 4 نفر زخمی داریم. ما تشکر میکنیم از کمک‌هایشان که در این حالات سخت برای افغان‌ها کمک‌ها رساندند. ضمن صحبت و واخوری‌های هیئت‌ها تاکید شد که این اقدام بشردوستانه تاجیکستان نه تنها کمک مادی بلکه نشان غمشریکی، برادری، همبستگی و سطح بلند همسایه‌داری میباشد. اسماعیل صاحب نظریان، معروف عبدالله، افغانستان اخبار. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи сеюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум мутобиқи моддаи 52 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи сеюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 1 октябри соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. хабар шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи сеюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баррасии қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси гумруки ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хоҷагии деҳқонӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф ва дигар қонунҳои қабул намудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст. идомаи ахбор. дар ноҳияи ҷайҳун дар баробари дигар самтҳо ба рушди соҳаи илму маориф низ диққати хоса зоҳир гардида дар назди ҳар як муассисаи таълимӣ таъмир, аз навсозӣ ва бунёди синфхонаҳои иловагӣ баромонда мешавад. аз раванди корҳои созандагӣ Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад гузориш медиҳанд. бо анҷоми ҳамин гуна иқдомҳои дастаҷамъонаи сокинон ва ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ баҳри хонандагони муассисаҳои таълимии деҳоти дурдасти ноҳияи ҷайҳун шароити мусоиди таълим фароҳам оварда мешавад. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашнҳои миллӣ ва истиқболи арзанда аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо мақсади беҳтар намудани имконоти таълиму тарбияи хонандагон чандез бо саҳми сокинону соҳибкорон ва шахсони эҳсонкори деҳот муассисаҳои таълимӣ таъмир ва инфраструктураи илмомӯзӣ таъмин мегардад. муассисаи таълимии рақами 43 ки дар деҳоти дурдасти ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия ҷойгир аст, сол аз сол дар он шумораи хонандагон зиёд ва талабот ба ҷои нишаст бештар мегардад. давоми соли ҷорӣ дар муассисаи таълимии мазкур 4 синфхонаи иловагӣ бо назардошти 100 нафар хонанда дар як баст бунёд карда шудааст ки ин дар бартараф намудани мушкилоти ҷои нишаст мусоидат ва аз таъмири каталӣ баровардани синфхонаҳои он бо маром идома дорад. ҳамасола бо бунёд ёфтани биноҳои нави соҳаи маориф дар ноҳия сифати таълим беҳтар ва раванди илмомӯзӣ хубтар шуда истодааст. дар ҳамин замина бо маблағгузории аҳли деҳа ва сокинону соҳибкорони ободгари ноҳия дар ҷамоати деҳоти 5 бинои муассисаи нави таълимии дуошиёна бо назардошти 18 синфхонаи таълимӣ бунёд гардида истодааст ки баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани бинои мазкур 432 нафар хонанда дар як баст ба ҷои нишаст таъмин ва дар як шароити мусоиди таълим ба илмомӯзӣ фаро гирифта мешаванд. Самандар Шоев, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд, таъмиру навсозии 2015 иншоот ба нақша гирифта шуда, корҳои созандагӣ то ин муддат 104% иҷро гардидааст. ҳамчунин дар ноҳия мунфаҷкунии роҳҳои маҳаллӣ вусъат дорад. маълумоти бештар дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ.
در ناحیه باباجان غفورов موافق به نقشه چاره‌بینی‌های مقامات محلی بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دوام سالهای 2022-2025 بنیاد تعمیر و نوسازی 2015 انشاءات به نقشه گرفته شده دوام 4 سال عزم سازندگی در 2105 انشاءات کارها انجام یافته نقشه بر زیاد اجرا گردیده است. تدبیر مهمی سازندگی را ساکنان صاحبکاران دستگیری نموده وابسته به طلبات محل باز بناهای تعلیمی تا مکتبی، مرکزهای خدمت‌رسانی، ورزشی، منفرش راه، کشیدن خط آبی نوشاکی را انجام می‌دهند. در جماعت دیهاتی به نام حیدر عثمانوف ناحیه باباجان غفورov در برابر موجود بودن چند مؤسسه تعلیمی با زیاد شدن شماره خوانندگان و طلبات زمان معاصر مطابق به راه ماندن تعلیم و تربیت صاحبکار محلی عبدالجلیل رازقov تصمیم گرفته است که مؤسسه تعلیمی خصوصی بنیاد نماید. در رفت آغاز کارهای ساختمانی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مسئولین ناحیه تاکید داشتند که شریکی دولت با بخش خصوصی امتیاز و امکانات‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به صاحبکاران امکان داد که در آبادی حل مسائل انفراساختار دیهات سهمگذاری نمایند. بنای مؤسسه با لایحه زیبای زمانوی از 4 آشیانه عبارت بوده: صنفخانه‌های تعلیمی، اتاق‌های کاری، کتابخانه، تالار ورزش برای فراگیری 1000 نفر خواننده پیش بینی شده. کارهای ساختمانی از طرف شرکت ساختمانی وطنی جمعیت دارای مسئولیت محدود بنیاد 1 در مدت 1 سال به انجام رسانیده می‌شود. اقدام گرفتیم که در دهه حیدر عثمان یک مکتب زمانوی و 1000 نفر طلبه‌ها ساخته و استفاده دهیم. در 1 هکتار زمین بوده 42 صنفخانه، 35 اتاق کاری و یک سیخ دوزندگی می‌سازیم. در 12 جماعت دیهات ناحیه باباجان غفورov در برابر سهم مقامات محلی صاحبکاران و اهالی در تدبیرهای آبادی محل سهمگذاری می‌نمایند. مثلا در جماعت دیهات اونجی در این موسم راه کوچه‌های به نام زاهدبای کمالوف، سردریا، قشلاق جان و محله مصفا منفرش کرده شدند. کوچه زاهدبای کمالوف در مسافه 700 متر، کوچه سردریا از 3 جانب 1800 متر، محله مصفا 1 کیلومتر منفرش شده. این روزها کارهای منفرش راه در کوچه جنبیل جماعت دیهات اونجی ادامه می‌یابد. سال 2024 در ناحیه باباجان غفورov از حساب همه سرچشمه‌ها بودجت دولتی سهمگذاری اهالی و صاحبکاران 74 کیلومتر راه‌های محلی منفرش کرده شده. امسال نیز وسعت یافتن کارها بیانگر آن است که محله و کوچه‌ها باز هم آباد و زیبا می‌گردد. обудони дар маҳал муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68 деҳаи найдара дар шаҳри ваҳдат дар доираи тадбирҳои созандагӣ навсозӣ карда мешавад. ҳамчунин бо саҳми сокинон дар ин деҳа бунгоҳи тиббӣ мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар партаби дастуру ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68 деҳаи найдараи ҷамоати деҳоти Карим Исмоилов дар шаҳри ваҳдат навсозӣ гардида истодааст. тадбирҳои ободонию созандагии иншооти таълимии деҳаи найдара бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат, кумитаи маҳалла ва ҷавонмардони баруманди диёр амалӣ гардида истодааст. айни замон корҳои навсозии иншооти таълимӣ шурӯъ аз даромадгоҳи муассисаи таълимӣ оғоз гардид. тибқи нақша даромадгоҳи иншооти таълимӣ ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ гардонида мешавад ки ин ба ҳусни муассисаи таълимӣ зебогии дигар зам менамояд. ҳамакнун бо таъмиру таҷдиди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68 шаҳри ваҳдат ки айни замон 330 нафар насли наврас ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд, бо иқдоми сокинони деҳа синфхонаҳои таълимӣ пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда, айни замон хонандагон дар синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо аёният ба таҳсил фаро гирифта шуданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 дар маркази ҷамоати деҳоти Карим Исмоилов ҷойгир буда, айни замон дар муассисаи мазкур 2600 нафар хонанда ба таълиму тарбия ҷалб гардиданд. бо роҳандозии ҳадафҳои созандагӣ давоми 2 соли охир ин иншооти сеошиёнаи таълимӣ бо саҳми соҳибкорон ва мардони баруманди диёр марҳила ба марҳила навсозӣ карда шуд ки ин ба раванди донишомӯзии насли наврас ва ширкати фаъолонаи онҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаҳои фаннӣ мусоидат менамояд.
روند کارهای آبادانی در دهه نیدره با وسعت ادامه داشته. با سهم اهل جماعتچگی روستای مذکور بینای نوی بنگاه طبی عبارت از 3 حجره کاری با ارزش 300,000 سومانی ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. با عزم ساکنان دهه در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در برابر بنیاد نمودن بنگاه نو طبی، نوسازی انشاءات تعلیمی، ساکنان در نزد خود مقصد گذاشتند که راههای محلی را تعمیر و نوسازی نموده با این وسیله در تدبیرهای آبادانی دیار سهمی ارزنده گذارند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، وحدت اخبار. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. ҳамкоронамон шуморо дар нашрҳои минбаъда бо тозатарин хабару гузоришҳои рӯз ошно менамоянд.